isi y'umupira w'amaguru benshi twibeshya ko kuba umukinnyi yaba igihangange bisaba kuba ari rutahizamu kandi unyeganyeza inshundura umunsi ku wundi agatwara ibikombe n'ibihembo adasize inyuma. Gusa iyi si y'umupira w'amaguru ihora iduhinyuza itwereka ko hari n'abandi bakinnyi bakina ku yindi myanya nko mu bwugarizi, mu kibuga hagati n'ahandi hatandukanye, bakaba bakora ibitangaza mu kibuga batsinda ibitego, ibikombe n'ibihembo bagatwara sinakubwira. Ngiyi impamvu itumye tugiye kugaruka kuri umwe mu bakinnyi b'ibihangange batwaye ibikombe n'imidari n'ibihembo bitandukanye ndetse n'ibitega agatsinda atitaye kuba ari umukinnyi wo hagati mu kibuga. Amateka amaze gukora mu mupira w'amaguru yatumye abatari bake mu bakunzi bacu badusaba ko twazabagezaho urugendo rwa nyarwo rwe, none nanjye ndaje ngo ndubagezeho. Ese ubundi uwo musitari ninde? Urugendo rwe yaruhereye he? Ubundi se yarukozemo iki gitumye akomeje kugenda abinzirikane mu bakurikirana umupira w'amaguru hafi? Kevin De Bruyne nguwo umusitari w'uyu munsi tugiye kugarukaho, maze tukarebera hamwe urugendo rwa nyarwo rwe nk'uko mwarudusabye muri benshi. Njyewe uteze amatwi ni Hashman Harindimana, bahaye ikaze mwese muri urugendo rwa nyarwo rwa Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ni umukinnyi mpuzamahanga w'umubirigi ukina aca mu kibuga hagati mu ikipe ikina icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza English Premier League ariyo Manchester City, akanakina n'ikipe y'igihugu cy'Ububirigi Les Diables Rouges cyangwa se amashitani atukura. Kevin De Bruyne yabonye izuba ubwo hari tariki ya 28 Kamena umwaka w'1991, avukira mu gace ka Drongen ko mu gihugu cy'Ububirigi. Uyu mugabo w'uburebure bwa metero 1 na santimetero 81 ku myaka y'33 gusa y'amavuko, amaze gukora amateka ahambaye, yaranzwe no gutsinda ibitego, gutwara ibikombe n'ibihembo bitari bike mu mwuga wo guconga ruhago. De Bruyne nyuma yo gukura agaragaza ubuhanga budasanzwe bwo gukina umupira w'amaguru mu mwaka w'1997 ubwo yari yujuje imyaka 6 gusa y'amavuko, yisanze mu ikipe y'abana ya KVV Drongen yari iherereye mu gace yavukiyemo ka Drongen, ayikinira kugeza mu mwaka w'1999. Kevin De Bruyne muri KVV Drongen yarigaragaje cyane haba mu gutsinda no gutanga imipira ivamo ibitego, bituma amwe mu makipe akomeye cyane mu gihugu cy'Ububirigi atangira kugenda atamukuraho ijisho. Ubu buhanga bwe bwatumye mu mwaka w'1949 ikipe ya Gent ikina icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububirigi imwitwarira imujyana mu ikipe yabo y'abana. Mu ikipe ya Gent y'abana yayimaze imyaka igera kuri 4, maze mu mwaka w'2005 ayisohokamo ndiko kwerekeza mu ikipe ya Genk. Kevin De Bruyne mu ikipe y'abana ya Genk yacenze abantu karahava, ibitego aratsinda, bituma nyuma y'imyaka 3 gusa azamurwa mu ikipe ya mbere y'abakuru ya Genk hari muri 2008. Kevin De Bruyne yakiniye ikipe ya Genk igihe kingana n'imyaka 4 kuva muri 2008 kugeza muri 2012, aho yayikiniye imikino igera kuri 97, azinamo ibitego 16 byonyine. Igitego cye cya mbere nk'umukinnyi wa Genk yaje kugitsina ubwo hari tariki ya 7 Gashyantare umwaka w'2010 ubwo batsindaga ikipe ya Standard de Liège mu mukino wa shampiyona. Igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Kevin De Bruyne. De Bruyne onside, half the field to himself. Kevin De Bruyne 3-0. The champions are crumbling. Ngayo nguko mu mwaka w'imikino 2010-2011 Kevin De Bruyne yabaye undi wundi kubera yuko mu mikino igera kuri 32 ya shampiyona yakiniye ikipe ya Genk yaje gutsinda ibitego bigera kuri 5, ariko aza gutanga imipira ivamo ibitego 16, agira uruhare rw'ibitego 21 ndetse ahita yihesha igikombe cya shampiyona aricyo cya gatatu yari imaze kwegukana mu mateka yayo. Uku kwitwara neza kwe mu ikipe ya Genk kwatumye imwe mu makipe akomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza Chelsea Football Club ikora ibishoboka byose ngo imwitwarire. Tariki ya 31 Mutarama umwaka w'2012 ku munsi wa nyuma w'isoko
ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi byaje kurangira ikipe ya Chelsea Football Club igize gutya yegukana Kevin De Bruyne imukura mu ikipe ya Genk, abivugwa yuko ishobora kuba yaramutanzeho miliyoni zigera kuri 7 zose z'amapawundi, ariko bemeranya ko Kevin De Bruyne azava mu ikipe ya Genk akekeza mu ikipe ya Chelsea umwaka wa 2012 urangiye. De Bruyne ageze mu ikipe ya Chelsea Football Club, imihanda yakomeje kumugora kuyibonamo birananirana kubera ko umwaka we wa mbere yaje gukina imikino igera kuri 3 maze ibitego birabura. Tariki ya 31 Nyakanga umwaka wa 2012 Chelsea itangaza ko imutije by'igihe kirekire mu ikipe ya Werder Bremen, ikindi cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubudage German Bundesliga. De Bruyne ageze muri Werder Bremen yakomeje kwitwara neza, agarura forume z'inkweto, bituma amakipe menshi yo mu gihugu cy'Ubudage nka Borussia Dortmund na Bayer Leverkusen atangira kumugira amajanja ngo arebe yuko yamusinyisha burundu. Izi zoza ariko zaje kuyoyoka umwaka wa 2013 ubwo umutoza Jose Mourinho yinjiraga mu ikipe ya Chelsea Football Club nk'umutoza mukuru, atangaza ko Kevin De Bruyne ari umukinnyi agomba kuzubakiraho ikipe ya Chelsea igihe kirekire. Tariki ya 1 Nyakanga umwaka wa 2013 Kevin De Bruyne ahita agarurwa i Stamford Bridge ku kibuga cy'ikipe ya Chelsea. Ageze muri Chelsea Football Club, imikinire ye ntiyigeze yishimirwa n'umutoza Jose Mourinho, maze biza kurangira tariki ya 18 Mutarama umwaka wa 2014 agurishwa mu gihugu cy'Ubudage bya burundu mu ikipe ya Wolfsburg, imutangaho miliyoni 18 zose z'amapawundi. Nyuma y'icyumweru kimwe asinyiye ikipe ya Wolfsburg, yahise ayitsindira igitego cye cya mbere ubwo batsindaga ikipe Hamburg SV ibitego 3-1. Kevin De Bruyne muri iyi kipe urugendo rwabaye amahire, ndetse mu mwaka w'imikino 2015-2016 ayihesha igikombe cy'igihugu DFB Pokal nyuma yo gutanga umupira wavuyemo igitego kuri rutahizamu Niklas Bettina hari ku minota 89 nyuma y'uko ikipe ya Bayern Munich yari batsinze igitego cya kare, maze biza kurangira berekeje muri za penalty. Ikipe ya Wolfsburg ihita yegukana igikombe cyayo igirishijwe na Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne wari ukomeje guca ibintu muri Bundesliga, isi yose yatangiye kumwirukaho, amakipe menshi y'ibihangange ku isi arahutera, ariko yaje kurusha izindi agatuza n'amafaranga benshi ni ikipe yari ifitwe n'Abarabu Manchester City, ikindi cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza. Manchester City nyuma yo kuzana miliyoni 47 zose z'amapawundi ku nshuro yayo ya kabiri, ariko Sporting Director w'ikipe ya Wolfsburg Klaus Alfos akabatera utwatsi avuga ko yifuza kumugumana. Tariki ya 27 Kanama umwaka wa 2015 Manchester City yongeye kumena banki izari simusiga ku nshuro yayo ya gatatu, izana bid ya miliyoni 57 zose z'amapawundi. Klaus Alfos kwihangana kakayabo byaramunaniye, niko kuva ku izima yemera ko Kevin De Bruyne asohoka muri Wolfsburg akiriza mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe y'inzozi ze Manchester City. Kevin De Bruyne ageze muri Manchester City ubuzima bwarahindutse, ikipe irahinduka, niko gukwita umuhitsi n'umugenzi haba muri shampiyona English Premier League no mu marushanwa yo ku mugabane w'Iburayi nka UEFA Champions League. Kevin De Bruyne mu gihe kitarenze imyaka 10 amaze muri Manchester City amaze gukora amateka akomeye cyane, haba mu gutwara ibikombe no gucudurirwa twananiye benshi. De Bruyne nyuma yo kwinjira muri Manchester City amaze kuyesha ibikombe bya shampiyona bigera kuri 6, harimo ibikombe bigera kuri 4 batwaye bikurikiranya kuva muri 2020 kugeza 2024. Ibi bikombe biriyongeraho ibikombe bigera kuri 5 bya Carabao Cup ndetse n'ibikombe bigera kuri 2 bya FA Cup. Mu mwaka wa 2018 Kevin De Bruyne yakoze amateka akomeye cyane atari yakorwa n'undi mukinnyi wari wese muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza English Premier League, aho yafashe ikipe ya Manchester City kwegukana igikombe cya shampiyona yujuje amanota agera ku 100. Mu mwaka w'imikino 2019-2020 Kevin De Bruyne yaciye agahigo ko gutanga imipira myinshi ivamo ibitego izwi nka assist, ahabwa igihembo cy'umukinnyi w'indashyikirwa w'umwaka Player of the Season muri Premier League, ndetse no mu mwaka w'imikino 2021-2022 iki gihembo Kevin De Bruyne yongeye kucyegukana ubugira kabiri.
mu mwaka w'imikino 2022-2023 Kevin De Bruyne yongeye kuwutangirana ubukaka buhambaye ndetse afasha ikipe ya Manchester City kwegukana ibikombe bigera kuri 3 ikizwi nka treble. Muri ibyo bikombe harimo igikombe cyagoje kurotwa n'abayobozi tutibagiwe n'abafana b'ikipe ya Manchester City aricyo UEFA Champions League batwaye icya 2022-2023. We've survived scares and there it is! The best team in Europe, maybe the best team of all time. Treble winners, Manchester City. Can you believe it? What a night in Istanbul! Byari ibyishimo ku bafana b'ikipe ya Manchester City n'abayobozi muri rusange. Ese nibi bihangange mu marushanwa atandukanye ku isi birangwa no kwegukana ibihembo, Kevin De Bruyne we mu rugendo rwa nyarwo rwe rwo gukina umupira w'amaguru yaba yarabitwaye? Igisubizo ni yego, kubera ko mu mwaka wa 2023 yaje ku rutonde rw'abakinnyi 11 b'ikipe nziza y'i Burayi, UEFA Champions League Squad of the Season. Ikindi gihembo yatwaye ni igihembo cya IFFHS Men's World Team, aho mu buzima bwe amaze gukegukana inshuro zigera kuri 6 zose. De Bruyne kandi yashoboye kuza mu ikipe y'abakinnyi 11 bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Pro World 11. Iyi kipe yashoboye kuyizamo inshuro zigera kuri 5 zose mu buzima bwe. Kevin De Bruyne yashoboye kuza mu ikipe y'umwaka itorwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'i Burayi UEFA inshuro zigera kuri 3 zose. Ibi bihembo biriyongeraho ko Kevin De Bruyne yashoboye kugaragara mu ikipe y'abakinnyi 11 batorwa n'ikinyamakuru cy'imikino kiba mu Bufaransa, France Football, no kuba umukinnyi mwiza w'umwaka muri shampiyona y'igihugu cy'Ubudage German Bundesliga inshuro imwe gusa. Kevin De Bruyne amaze gutwara igihembo cy'umukinnyi mwiza ukinisha bagenzi be neza mu kibuga Playmaker muri Premier League inshuro zigera kuri 3 zose, ndetse anatwara n'igihembo cya PFA Player of the Year inshuro zigera kuri 2, ndetse anegukana igihembo cy'umukinnyi w'indashyikirwa w'umwaka muri Manchester City inshuro zigera kuri 4 zose. Kevin De Bruyne kandi mu mwaka wa 2023 yatowe nk'umukinnyi mwiza wo hagati wahize abandi mu irushanwa rya UEFA Champions League 2022-2023. Kevin De Bruyne yagaragaye inshuro nyinshi mu bakinnyi bahatanira umupira wa zahabu Ballon d'Or, ndetse aza ku mwanya wa 3 muri 2022 no ku mwanya wa 4 muri 2023. Ese nk'abandi basitari bose hari icyo yaba yarafashe Le Diable Rouge, ikipe y'igihugu cy'Ububirigi, mu bijyanye no kwegukana ibikombe? Igisubizo ni oya, kubera yuko mu bijyanye no guhesha ikipe y'igihugu cy'Ububirigi ibikombe bigiye bitandukanye nyuma yo gukinira Le Diable Rouge cyangwa se amashana atukura kuva muri 2010 kugeza n'amagingo nyangaya, Kevin De Bruyne usibye kuba yarabashije gukinira ikipe y'igihugu cy'Ububirigi imikino igera ku 100 yose akayitsindamo ibitego bigera kuri 30, ibijyanye n'ibikombe byo bisa nkaho ntacyo. Icyo yakoze gikomeye ni ugufasha ikipe y'igihugu cy'Ububirigi kurangiza ku mwanya wa 3 mu gikombe cy'isi cya 2018 cyari cyabereye mu gihugu cy'Uburusiya. Ikindi yakoze gikomeye ni ukuyifasha kugera muri 1/4 mu gikombe cy'Iburayi cya 2014. Nkaho ibijyanye n'igikombe byo ni inzozi kuri Kevin De Bruyne mu ikipe y'igihugu cy'Ububirigi Le Diable Rouge. Ngayo nguko urugendo rwa nyarwo rwa Kevin De Bruyne mwari mwasabye muri benshi, nizere yuko mwanyuzwe narwo. Ngewe waruteze amatwi nari Hashman Harindimana, inema y'Imana ibaganzeho mwese.